Rem tu yo por gi kita to ki la ni pai kon gi ne la ni to wa gi tu ite por yo la si no tanga ngai to lomba ki em yo ni sebelum ni por lomba yo ni por ni pat kam chu group yo wa kini ki man be gi yo i bat kini ki vet khai ni bu por gi em ni por lomba yo ni ra ni news wa de em ni Khliehriat de kam chu wa kini ki man be yo i nam kam de lu por ni ba ai yo chu jia obon sen ki chong gi yo ngai kan ni thon rap em ni scheme ni NRLM ni ki circle group rap busy ki kerja ubah mi opor ni ki wan jadi tang tak tele mi sen ni har sunday le de saturday for like for ni ngai da yo ki ngam kam ya ni tang go yo ki yo ki so em ni ye ki ji em de plie but chu for le take care le de ke kes wi wa tu sia percent ju yo le khana ki pro ba ngal active yo ke kes mo ko is dia percent Biar cepon he ketika jingbha ya ne lo, jangan pun kita sekhi kita yuri kalau ilah ne bos biar cepon. Ham tam mo sama per no offense mah, no offense anyone. Yo kuat ukelam jing sekian kita jing yuri kan. Cuman be yang ini ham tam kita hai. For kalau le cuma biar lagi. Yusuf lah, wah ini cerang lah ham lagi buat ada ni. Mana dia biar kurim ni ada ni macam bangkuai benar take care you know Yusuf ini dulu. Heju for le take care ye body yo ki to churang ni ile mo bod de no ye kita thai for dan ko to umiat di yo for ki take care to mande yo for ni sao thu bi kete to wi ne ga kadau mande em kon perchang ki to ni to ki kon bai ndu ki man pa ni ki man bi tam he te ji perchang yo ki mulling ki take care ye le di he te bata ni man pa u bi kwa ko ko kuring yo to ko miat thai tam bo thai Nah, yang lagi lek kau aman gam teh hi. Ini tidak mendam tekiar ini yang lagi wan pani. Baik kemau cua ceding. Dengan ngai jauh kat tu hi isen dia benar kita hidup kurim. Lambai jingem yang ini biasa sebelum yang upiu. Pun lambai lek kat tu iman big yang ini. Lek jingem yang ini. Ye man cisem perkara yang costing. Yang hajar kau cisem cia hagen sebelum. Tangguh keten hi improve lagi maintain go yang ketika physical look yang ini. Buat kita ini nongpeit le atraktif. Wah ini bonsen i kuai i boga relationship yang ini. Tuh tu puasa hai manfa man be ni man be yang ba be di strong relationship. Everything required. Nadu ketika physical look yang ini, hadu ketika relationship be PG maintain. Dengan tu orang no offense to anybody boh kalau orang itu ketika tu wah maksudnya wah ile mem juga naik kita tuan blok katu lambai yang Syllad dia nak kam dan dia yo lek lagi kat keyboard ni kat kita budget dia